Kakasi Student Union Laban Circle haringkat ke officer Ketenat Forest ringkat ke jingdan lang kipulen mentah kasi palai kalai trik naila aja apulai kali benjure bikam Mahadev kola kebadan hajan nau sotun hagane ke jing durep ke seng haringkat ketat klau ke ala banalor ki mandir lani ki jaka mani play biklai yo jing bet panchna mentah klashna bi an pat skiing ki sam klem de yo jing bet Amtang kata ala bru kejing penjaboy kirut kikiar kejing perpathar kinyer bat kamtam kapai pen isan met kalong bakila pentuit bet ya kajabo pankana syakawa jasai kabaki pat ba nong syong snong ki jipendan kam ban sajan bat banondi ban ba uba SM marwen ha bakran chila pathai ku bor long bai kane ka kai phot on sa IT ki bor ki ba lor usamla Robin present ki KSU Laban Circle laitu bakat kum ki kendon lailat bakin snai ki mandir rementai klashna padi ki yang kisam ulaitu bakat kum ka jing yo jing tep ki brio banaba ki yo ban sa ban snai yeng sna sam da ka basio tang shi spotting ka shi bade khmi ha ka te ka jaka ulong baka seng ka sa shim da ka wei ka sinja ban snai yeng yaki badok lada ka tlat khala bat ki babor ba lor kim nei e ki tu ki brio pasong bian ini kilong beyond dah alot menir Fikir ini, kesuwan, sangawan mentah. Kai kepemilikan itu ini sangat sah, kan kai kebukan kai bomdon, bat kai penyidik man pendok, kai kepemilikan man omno. Menurut pendapat ketika menderma, mendir ketika mendir nanti ketika nah harusnya ada selesai apply, bagi permission, bagi natang si mendir nanti. Jika permission, katpun ke agreement, kadang take dan menaiki mendir nanti. Ya kata ipat, selama begini pan, kanu kalau begini, kanu permen structure kiri pan, permission kiri banyo order betul lah begini. Jika tu mendir kadang itu. Yang extension ini yang ada ini. Nah, tahu. Ini okey, pot siap mah. Tidak. Haban kali. Yeah, we have to know the exact area, how much they have allotted to them. This entire is forest land, na? Or? Of course. It was given since long I time know. back. If they have got, then let them produce. If you have got the record, then you cross check. Yes, yes. Yeah, cross check. Then. You see, most of the offices, you know Yeah, that. yeah. Some of them are maintaining, some of them are not maintaining. Yeah. No, but from their side, I don't think. We'll try all Yeah. levels. Yeah. And Kalau itu mungkin dengan Pak Wendra Amta, ibu hapuk kali. Kalau ni, suara. Napa compile mah? Compile. I buy point wise. The number one is that to the point wise. yeah. Then we will be able to study. Yes, properly. yes. No, maybe in the long time back they already got. Again later on maybe they got. That also we don't know. Na? We have to check the record. Yes. Because No, in the actually the permission was given in 1923. No, that's what I'm telling. After getting statehood, if they might have already obtained, we also I don't know. Na? But that's what since bar is there, let them cross check. Then after that, if it's But then the standing order till date is still only for the Mandir, not for inhabiting, not for colonizing anything, and not for any other purposes as a construction of guest house, jobs, all these that have cropped up now. They are all they haven't got any prior orders. So as we see these houses, which are all in RC building, permanent structures, these are all beyond the. Nakalian ke KSU buat ke Forest Department ke kontak undang sih. Nikau so nakalian ki isu la Laban Circle ni menem step nilai kenduk syo UPCCF RSL bangila ayaka dorkas kucing kau bangila pipau ba yakai kading don jingman hani hapo mahdikula hadin mengila de kenduk UDFO haka santrik Julai ngila pipau us pang kini illegal settlers ke pasal hani aga juko poru kini illegal structures bikila asna ni kiling kisam guest house kidukan kiba claim yo kanu permission kanu kanu jingbet naki bor badi pen te habade ba ya kata nakaliang jongka forest department entah sini kila ibu ini bang yo ya ka joint inspection but nilai i kat kum ni pej ba kidon kini structures kiba apalat nakal allotment jongka kabala ya bu nomor ba kat kum kijing yo jing tip jingi kat kum ki RTI findings ni nilap ba house dam kat ndai spa atula kala yo la ai chaka ya kanika mandir ban shna te hindi
Kidon ki kendon tu bat bala ong badi bantang macnai kamander ompat di ki benta. Te hadin kata apa ni iba kadang mi sistem kini ki structures kidang bun nakapor sakapor. Te de halor kata benta bak isu dalam circle ka shim ya kan isu. Te hadin im tasipan iba kila bun ki permanent structures ki bala wan ni hadu ki jing jobo ir borok ki pentu bi hane kapo wa ini ki wa ka do basong stun ka sikundam kam ban ketulung ban di ban bam bat ban ku i andre ya kani kawa apa la penjobo no ni da ka ba ki la subrat kini ting jobo pathar awa klem punu ka ni ken klem punu ka jing proposed disposal plan ni de halor ni benta ba ni nakaliang kaseng ni dawa ba ya ka forest department ba jakat baja longkat bolong ikini ki illegal settlers buat ikini ki building si bon ni ki ba TBN claim kono ki permission dei pan penipara no mardo namar bang i ba da hapo bi kasi kisna dukan i habadi bi bentani forest simit kilawan pat kilapan pa hendai habadi ba yakani pat pale had unta kila shuya snapjar kashuya dan bunta ki inspection bunta ki memorandum bunta ki dorkas ba nakaliang ka jong kaseng kami pa nakapor dari kat nakaliang kata forest pat kam simle kita ki boro te ni iwan ka nyo ru ka jing tip ba nakaliang jong ki bahasa ahni nila apply ru ya kata ka diversion of forest land siapo ka for non forest purposes kata kadai kila ban chnai ki guest house ki ying kisam ki jong ki ya kata bang la ban ni pa jo jitip bolong tikna ki ka jing kendu PCF meniru kalong ba kalau kata benta ba ni kok ban block kita ki application ki pimla ban ai permission ya kum kita ki application bat haju ko poru pimla ban ai da ba bakadon kum kata application takada pimla ban kendang kini kajing don kata application kam semut pa pimla ban kendang kini dakadon kata application ru hende kata application kawan hindin kini illegal structures kila awan sahayu de ban parano mardor kini but kum ka inspection tas ni ngin aya kajing tho kajing sha kibor beri pen ke iba kajing lap jong kaseng nakaliang di forest rangers tu kinle kata kajuhi but kisngi banwan hin pej kumno bini chakman ba in pej kumno bakan long ka kajing long jingman to kan ka permission by bude baka force ban ke iba kan ne te kumbangila tho ka darkhas suni ba kila baile ya kata ka agreement nadu khuna spa apply te kini ki structures ki diban pen parashwa diban demolish no modor na kaliang PCF ru hot ila kubur ya kata hendri wang ba anda hadin bala ada inspection hadin bala yo report na ki forest rangers ibro kin saya chakmat kumno bol proceed ba ka juga poru namar ka bade bat ki eviction a nagi board punya joka district administration tu ki habesong ya kajingelang bat BC bat ki police department ba hading kata ki sim ya kata karai ki ngiru kum kaseng nya up ya kata karai kajungki ba hindai nakaliang jungi nya budin bat nya pressure baki di bande kini ibro kamplo survey kajungi haki shobingin liaya report saka forest department milap ki baki don kumbalai pho do sopo teliki longi te ki hindai kini ki kum kita ki longi pat susna bat ki temporary structures ki wan dikitan ki terpar ki sa antu bat ka ki siu ya ka bai wasis pat dikasih bat ondal awan inspect no ki mi no te hakajing lap ujung ka forest department ki ong kidang survey ya manu baki sa ni te kimpat don kata ka statistical record ba katnu kadika katnu ki numbers rekat kum ki jinglap jong kaseng ki por bal adap ban inspect nilap hadu kidon kum balai pho hadu sapu tuli ki longyeng ki briu trai omjin ya ka 6% pho hadu aspang ki bri ki ba syong basa ahni ende kum ba PE mentapan matrai tip nama bakil atip bakadon ka inspection ni ba bun ki kilap khoi bat kalong kenja jar ende kamjin longkum Hatu PCCF ai ne am ya ka assurance ba ka department kan take action as per law ka nakaliang ju PCCF ulong willing hot ban sim ya kanu ka action as per law ban ya chakman ende kalong no hadu ban yo report nakaliang division forest officer buat nakaliang rangers dikelayo dakil apis ya borok ki report de unya ya kat kum kendon to ka anya ka senjam ka ba nakaliang ka KSU penship kum mangila brief ke press punya ka forest lada ka aya ka kum kini ki brief haka ju ka poru ka diban aja ka iki kasih ki boduk
bakin chna ya ki household ki jungki kat ki household projects bagi yang tak kibun ki bodu ki bomdon ke jaka ki putar ki nun ki kisam te daka sorkar kamla ban kendang ikini ki ba shuan dang menu baki yo jaka ne ban chong ban sa ni na kalyang kasang hi lakini ki jaka jung forest land ngin chna ki yeng kisam nam ta ki bodok kat ki jing kam ki ipat kampot long shai namar ba kat ki ting ki mandir structure ibarat hai area Henry menta pa kidang encourage tingin pat hadu menta ki RPM finding su kampat shai halor kat no ki jaka Henry kam palat de banyak kat tu kan square feet ni Ini pi orang pikir siu kita sispat ni kah? Mungkin siu kita. kita ke jing tip ba ni yo ban dum lang mo ting ki wan kini ki laborers bana ni ki jela ki wan kini orang ki sunong kitau nomor ni ki lang sunong kitau ni long ki ba pet perman kini i barum ti ki le akom ki yo bandung hakum kini jaka ti nak ni ki jaka pat ki sin otam sispat ni ka sisni ya ki badi pet kani ki ai jaka sa pat hadin bekila yo kata hadin bekila jaka pat bandung sunong kitau kila yo kila ti bekila ni pat ki le nyo shatu kata kada ikat kum ki jing yo kubodi ki senam ki balada